in a little I could Narendra Modi na India Prime Minister Ogini Haidana Sato Riba NDA National Democratic Alliance ki Mohika expected seats out of the 542 seats 361 again 401 matang sita BJP na hantak yang kana ngangi ba is bar 𝗙𝗂𝗶𝗁 haibase masi chamri mathak henba haidana lakpaja sibo helapa ya bagi ochopale habani so 350 gi mathak helakani haibo wafam sini nakal moromda Sri Rahul Gandhi ina yam chawva phase am oiriba tongan tongan be India gi leading political parties opposition parties mayam gi apunba block am oina semiba India block ki oina 131 to 166 phangaba ya habasini aduga atai others ai chala roige yam thun lak sike C voter na hari was 353 again 383 found was there BJP na phangba ya habani aduga India block no 152 again 182 block phangba ya habani mathanga today's chanakya hari wasina masigi source ki matung in 385 again 415 power phangba ya hai aduga India block na 96 again 118 power phangba ya habani aduga CNX na hari was 307 dagina 401 power was BJP na led over NDA alliance na phangba ya habani aduga India block na 109 dagina 139 power the hogani habani ETC na mu hari bana 358 mana ekogi range mo ina pidre exact number am pidre 358 aduga India block na 132 aduga Danik Bhaskar na hairibana 281 dagina 350 aduga India alliance ki oina leiribana 145 to 201 aduga India news na loba D dynamics think tank matung inadi 371 for NDA BJP led alliance and 125 for India block mathanga jan ki vat na hairibana 362 dagina 392 fawgi manungda in NDA block na phangani habani aduga 154 na India block na phangaba ya habani Republic TV gi P Mark moye collaborate overse na haibana 359 for NDA block led by BJP and 153 for India block aduga then RV matris na haibana 353 to 368 for NDA led by BJP and 118 to 113 for the India block aduga NDTV gi polls ka collab toba aikogi makoi source ki matung inadi 366 for the NDA aduga India block ki oina 144 aduga news 18 gi mega exit poll gi matung ina 355 to 370 for the NDA BJP led alliance aduga India block ki oina 125 to 140 aduga news nation ki matung ina di 342 dagina 378 power aduga sina BJP ki oiduni in NDA alliance ki aduga India block ki oina 153 to 169 only for the India block matang sida ikoni yengba yabase khwai dagi wangba BJP na led over NDA alliance na phangba yaba seat che 415 seat 415 seats India ki political history the electoral politics history that happen only for one time amukti hena thokri yebako madu matamdu 1984 gi Rajiv Gandhi na prime minister orga thengnaba Indira Gandhi sigraba matungda elections ida 415 seats e Congress party na phangba ngamki madugi matung amasung madugi mamangda amuk power political party ama fawna 415 seats secure to ngamde but this time ekogi sources khargi matung in exit poll da high level 415 seat forward BJP na phangaba ya habani nakalamom da India block ki khwaidagi wangba range se 182 C voter na piri 182 sina khwaidagi sorry na piyani Danik Bhaskar na piri 201 sina India block na phangpa bada khwaidagi wang na phangpa ya baje 201 phawdi India block na phangpa ya habani in both ways BJP led alliance NDA na exit poll gi matung in the election results se swift tawre habani in hadaki lok sabha election je and Narendra Modi na led over haitara Narendra Modi na India ki prime minister oiba anoba ahum suba hat-trick government ama India ki union government is installed tawre yai habaki oithokpasi yam sound lay habani hojikti exit poll je mayam da loin thamabani na exit poll je kopthaba wafo mayam do ngai na je now machine nataba another
कांग्रेस पार्टी की मैकेदगी स्पेशली इंडिया ब्लॉक की मैकेदगी मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोंदोखिबसे एग्जिट पोल हेड थोलगब मतुंगदा इहान हाना पीबा इंडिया ब्लॉक की लीडर्स मैम के अपुनब प्रेस मीट मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस फोंदोखिबसे 295 सीट सोइदने इंडिया ब्लॉक की मैकेदगी कागने हेबनी मधुगे एनालिसिस तो मैम दा होरेन मथम राउंड मुक थमजगे आन राउंड से बीजेपी दे होजगे बीजेपी दे लाचनिंग बजे बीजेपी ना हंदकी लोकसभा इलेक्शन सिगी ओइनदी 2024 की लोकसभा इलेक्शन सिगी ओइनदी क्लीन स्विफ्ट तो होनी हाइरे लोकसभा की जे बमा कई कई मोड लेबिसिदा हाउ फार नसाई एग्जिट पोल से मणिपुर की मतंग ददी बीजेपी ना थाजगिदबनी नाउ व्हेन इट कम्स टू द यूनियन गवर्नमेंट के एग्जिट पोल सिसु अदुम पगाम यामना सोइगनदे यामबा अदुम माना असेसमेंट एक्सपर्ट मैम सिना तौरिबनिना को मासी पंगसोइ सोइगनदे खर खै सोइरे हाइरसु को लोइनमक 100 चुम्मे हाइबसु अत्रगा चुमद्रे हाइरसु पंगसोइ सोइगनदे अदगी अमना अमु अखोइना हंदक कुइदना था मरी गुम्बगी ममांगसिदा कोई नेशनल कन्वेंशन यावजेरुई इसागी मधुदा मोदी पर्सनली मा मसाना स्टेज मा कन्न लाउखरे कन्न हाइखरे माना मा 400 सीट से टारगेटेड हाइदना मा हाइखी मसामंगन लाउखी मयाम यामना मधुदा प्लीज तौने दु तौ मानसि खुबा खुदना खोतना अदुगी तौगदबनेना एनीवे हौजिकी अखोइना आउट ऑफ 543 को सिगी मनुंगदा 353 फंगनी हाइबसी असिदगी हेनबसी याय हाइबसी अमसिना टारगेट दी को टारगेट सी मा ngambasi याय ngamdabasi याय अदुगा हदकी 19 सुब लोकसभा की कनो सिददी अखोइगी मोदी की अखोइ एनडीए कनो गवर्नमेंट सी सोइदनमक हला अनि हाइबसी तारीख 5 नत्रगा 10 दा प्राइम मिनिस्टर की वाट्सएप लौबगी पोची अखोइना